Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Rio, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agdat-dato nakpailaan kini Giselle, idi mariknak asaan na siyak ti kayat ti inana a para kenkwana. Nupay kasta, intuloy ko tinagdaton kenkwana, agingga nga inaklonnak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Rio, dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pasensya kan, Giselle. Burger kan juice lang ti kabalak agatangan para kin ka. Okay lang. Maawatak mati ka sa saad mo, Rio. Nagyaman ak no kasta. Wen gayam, kumusta ti trabaho yo ija palengke? Makabannog. Ngam anong saklatan Awan pa'y matsabali a pagtrabahuan. Wen tinapatag kat anda pang gedam. Wan mat kat di Ni, sino ti umawawag kin ka? Ni nanang manan. Apay nga rod adi mo song batan. Sa dino ti ayan mo, kunanan tumananday jay. Saan ka kadi ang nagpakada kadakwada? Panagkunam ka di kat palubusan dak no agpakada Agawaam nga rod ti agmerienda tapno makaawit kan. Burger para kada kayo kan nanang manong erad. Day ka lang tinabalak agatangan. Nag-date kayo manan ka ni Giselle niya. Wen, ngam apagbit lang tay mawag ni nanang na. Imay ni Nana Marta dito'y balay itay. Anya, Uwan, kat nagsinong bat daki ni Nanang. tapay mo. Sana kaskin ni Rio nga anak mo ti may kari ni Giselle nga anak ko. Kuna nakit din itay. Anya, Saan lang nga day tatim bagbagana. Agraman ti kinapobre tayo, inuy-uyaw na. Naglastog nga agsasao. Kat saan mo tabak na? apay nga eraman na ti kinapobre tayo. Hindi mo nyo day dya tao. No saan nakla nakapagtapal itay. Nakaraman kanyak day dya bakbakatan. Ada kayo mutgayam dito sirok ti mangga nanang. Itay pa'y asap-sapulan kayo. Adda ka di ibagam. Awan matkat din nanang. No awan ibagam, siyak man nga ro di agsaludsod ka. Sigurado ka di ka ni Giselle. Ni, apay akastamat ti salsaludsudan nyo nanang. Un takas taunay mo ti panangiroroman ti inan, iti pamilya tayo. Kasaritak to ni Giselle nanang. Aglablabos mat ngaminan ti inana. Wahan, nakurapay tayo. Ngam saan ko maarason day ta, tapno idadanos na ti pamilya tayo. Di kay madanagan nanang. Agagagatak tapno agprogreso ti biyag tayo. Jak ipalubos atong palbiyag nga irurumunday dyan na Marta ti pamilya tayo. Kunaktupay kat, sika ti makitkit. Adda ka di masapol yun, Nana Marta. Talaga ka di anapuskol ti panagrup-rup ang Rio. Ni, awan matdakas nga aramidag kada kayo, Nana. Awan dakas nga aramidam, apay nga rod nga ipilit mo ti bagin iti pamilya mi. Agin innayat kami ka ni Giselle, Nana. Ha, awan lat ang mukong. Saan nga umanay apagbiagyo ti matmat gadam dito'y palingke kas kargador. Nana, Ya kalakit di mat ay Marta bakit? Oy, Felipe, di ka makibiyang takasarsaritak tiyawanan bain alalaki. Tapno ibagaken ka Rio. San a pobre ti kayat ko apakiasawaan ti kakaisunang anak ko. Kita man talaga. Ay na, sumardan kan bakit? Nakababain ka dagiti tattao. Ay, pasensya kan Rio. Na, eh, apay ngagpaspasin siya kapay lang iti day tao, Ay na, imay ta dito itapno agpalengke. Saan kat atapno makiapa? amomon, Giselle. Amo kon Rio. Inbabain na ka man ng tiinak. Kasano ana amom? Ni tatang tinang ibaga kanyak. Narigat mo't ngamin ang mabagbagaan ni nanang. Ipagarup na ahusto ti aramidan na.
Apay nga taakas jay ti inam kanyak. Ugali ng tikas jay. Naimbag ko nam ata man nakaawat ni tatang. No sabali siguro a lalaki. Amangan no nabayagan a pinanawan da dayjay. Nubak nang siguro ti pamilyak. Aklunan nak ti inam. Saan na kami siguro nga irurumanan niya? Pasensya ka ni ti aramid ti inak ha. Saan mo matabasol? No dumteng man ti gundaway ang mapukaw ti respeto makenkwana. Saan ka ang mababalaw? Takas tamat ngamin ti pakpakita na. Apay ang nasukat ti rupa yun nanang. Ni bakit Marta nga ina ni Giselle ang nobyam ti makagapo? Anya? Aglaplabasan day di bakit Rio. Anya ngamin tinapasama kaya? Nagsinong ba't damanin akin ni nanang ije paradaan. Talaga a demonyo day di abakit. Kasaritam day di bakit. Tano di mo aramidan day ta. Siyak ti mapan ije balay da. Saanan, Rad? Apay asaanin? Hindi pa ilang nga idadadanas na ti pamilya tayo. Ita, kabilan da kayo pay. Jakmat ipalubos ananang. Bakbakitanin nga awan respeto na itipada na tao. Pudno timbaga ni Manong nanang. Ay, Masapo lang may kan iti leksyon. Tabarang sardengan na kayon. Anya ter aramidem dito'y balay. Awan ni Giselle dito'y. Saan ani Giselle ti gagarak nana? Da kayo ti kayat ko ang makasarita. Nagturod kan. Kaputa iramraman nyo mutan ti pamilyak iti gurayo kanyak. Una, tadi na ka ngamin bagbagaan tinam. Gapo ka ni tapobre kami. Kastan ti trato yo kada kami. Wen, pudno anak urapay kami. Ngam saan aday tatirason tapno ibaddak yo ti kinatao mi. Oh, makitam day ta. Awan respetom kanyak nga inatinobyam. Kasano a respetuan da kayo. No di yo mat respetuan ti padayo a tao. Kasta unay ti panangiruruman nyo kada kami. Ita, kaya't yo a respetuan da kayo. No awanan na saya at nga ibagam pumanaw kan. Oray anya pa'y aramidam saan ka amaaklon para iti anak ko. Ha? Ala! Ingkan! Agipunong kamanawin kin ni Giselle! Pasensya ka no italang man na narimorta. Busy ak namin. Ano ti papiles nga sa asikaswag. Papeles? Wen, agabrod akon. Anya? Sapay ko man ta suportaran nak iti planok. Kaya't kumot nga agprogreso ti biyag ti pamilyak. Tapno saan da kami nga iruruman ti sabali a tao. Kasano dalaangan? Patsyak ang mauray nak. Aramidak da ito'y pare ti pamilyak. Ken para kadata. Pare ti masakbayan ta adwa. Ano ti flight mo ading ko? Inton Lunes en manong. Mala, nagananat kay di abroad. Uri da kayo mat dito'y amanong. Sikapay lang ti makaamo ka ni nanang. Wait, awan pagdanagam. Tasan ko abaybayan ni nanang. Di mo ipalubos sa kabilan manunday dya, Anana Marta. Ipadas ng aramidan manintikas dya, tatalaga alumaban akon. O sige manong, aging pakiak nga ruden. Sige lang ating ko. Sumurot kan to ija kusina, inton malpas te aramidem. Tamangan tayon. Kumusta ti balay tayo, nanang? Ay, nalpasan, anak ko. Simple lang, at least, sana kas itisigo na balay. Kaya't mo makita. Wan man, nanang. Kita aday tani, kita Awan samat ni Manong Erad di tananang. aday di garden, madama ti mula na itinatag. Ay, sabagay. Nangina tinatang ita, nanang. Nangina, awan mo't mailako, may. Addan tulat ta, Barang matsambaan ni manong mo, ti mayat aprisyaw. Adda kaasi ti Diyos, nanang. Kaano nga min amal pas ti kontratam, aya? Secret.
Wan gayam. Saan na kay ka din nga inap-apa ni Nana Marta? Ay, isan mo to anak ko. Amo na mo't ngamin nga da ka dita abroad. Sa bali at talaga ti epekto ti kwarta ti dadya abakat. O sige nanang, agpakada akon. Baliwak tumanon ti umawag. Kumusta ti trabaho, Giselle? Okay lang. Saan ako na marigatan? Takabisadok mo ito nagitirong bangaramedag. Ninanang mo ngay. Amangan no aging gaita kat kagurguran nakpailaang. Sipot na abroad ka. Awan mo tan tinangag ko. Agpaiso? Wan, mabain lakit di dayjay. Narigat no agawidak. Amangan no aga pa kami manan. Saan na mapasamak dayta? Awan mo tan rason tapno iroromenda kayo. Mayatan ti biyagyo, sipod nag-abroad ka. Nasayaat mo itong kasta. Kaano nga minan ti panagawid mo? Adapay talo abulan anabat-bati. Oray kayat kong ti agawid, saan mo tamabalin? Ngamin, masapol nga ilepas ko ti kontrata. Irin yung kadipay ti kontrata mi di abroad, ading ko? Saan ba'y manong? Narigat mo ti trabaho ijay. Kat, kaano nga ikasar mo ni Giselle? Saan mi pa yan ang pagsaritaan ti may papaniti dahi ta abanag manong? Sigurado nga umanugot ti ina nga kasar kayo. Nga ta? Una, tadamot ten kwartam. Saan akas idi, makikumkumboy ka lang iti palingke. Dumteng tulat ta dahi ta kalaysa manong. Mga sawa kakit din, tapno at damat awiran ni nanang nga apo ko na. Agyaman nakitimakan, Rio. Awanan yaman na. Nagmayat man tirik na. Tiyan niya. O na, ta saan mo ten nga umawawag ni nanang mukin ka? Saan na akas idi atunggal agdate ta kat awagan na ka? Saanan ang maaramid ni nanang tikasta ita. Saan nga ta amapan iti balay? Awan kit di ti babain na numapan na paylaang apaan ni nanang mo. Kas jaymot ngamin ti aramid na idi. Idilaang dayjay. No ita, saan mo tan? Iso akanayon nga ngawan ni tatahang tasumingpet no makakita iti kwarta. Agpasentro kan sa Rio. Da kayo matgayam na Marta. Kumusta kan? Nasayat mat nana. Agsubli ka kadipay ijay abroad. Saan na nana? No kasta nga rod, apay asaan kay payla ang agkalay sa kin ni Giselle. Ha? Anya ti plano yu adwaya. Kaano nga agkasar kayo? Ay, saan mi pa yan na pagsaritaan ti may papaniti dayta nana? Ne, apay nga ikat mapmapanan ti tawan. Dumteng tulat taa nana. Ay, agkasar kay kit din. Sayang ti tawan. At damat siguro urnong mon. Anya ti ibagam aya. Panagkunayo nanang. Awan to nga ti pagbabawyak no ikasar ko ni Giselle. Apay asyak ti pagsaludsodam. Amwag ano niya ti opinyon nyo nanan. No sigurado ka kan Giselle, ay okay lang. Nasingpot mat ni Giselle. Unangam kasla plastik ni nanang na. Plastic. Nasingpot nga minon, kabayatan ti panagsarsarita mi di kalman. No idi, awan respeto na iti pamilya tayo. Itakat nasingpot mo tan. No ay ayatam ni Giselle, ikasar mo. Saan mat nga iso ti isyukat? No di kat, ti inana, tamata pobre. Musya, palubusan kayo ng agkasar. Agyamanak, Tata Felipe. Saan kayo matan nga ubeng? Amuyo ti araramidan nyo. Agyamanak ta umanugot kayo nga ikasar ko ti anak yo. Anya ti kasar anang ikaw. Ikasar ko ti anak yo nana. Ah, sige lang, Rio. Saan ka nga agungait, Marta? Apay ko mga agungotak ngay. Anya, No kayat dati agkasar. Di agkasardan.
suportarak ti plano da adwa, Felipe. Kamaudyanan na. Natungpalan ti arapaap ko. Uray siyak matrio. Nagasatak na oray nak. Iso ngamin tinagtulagan ta, sakbay nga gabrod ka. Congratulations kada kayo adwa. Nalpas matlangan ti kalay sayaw. Ay, Agyaman kami tatang. Nang yagak iti kamutay, ag merinda tayo pa'y. Uy, nagadunday tananang. Tapno mabsog kayo. Ala, mudto yan nanang. adu pa'y nabati akamote, abalayan. Ay, ado pa'y abalayan. Ado tinabati di kusina. Mangyawid ka, ano kayat mau? Anya ti araramidem dito'y balay, Rio. Ni bakit mo nga'y? Pinanawam samot ta ni di balayaw. Adda trabaho na itananang. Kahit si kangay. Agresti akman pa'y. Kan adda kayat kung ibaga ka na kayo. Anya ti ibagam aya. Nakasingsing put ti katugangak a babae kanyak ita. Ngam apayakas jay. Sa anak a komportable a sumangsango ken kuana. Nang rona no mapani di balay. Day, apay nga'y. Panagriknak at saan apod no ti kinaimbag nga ipakpakita na kanyak. Ah, Pamarang lang siguro da jay. Ta andamot ten kwartak. adda talaga dagiti tattao akasta anak ko. Kuwarta ti pangibasaran da iti respeto da iti pada da tao. No siya, jak kayat ti makiplinastik iti padak a tao nanang. Ay, oray saan nga akomportable a sumango iti babae a katugangam. Irespeto mlata. Taday ta tinasayaat nga aramidang anak ko. Adwa tawanan tinapalabas, at damatan anak mi kini Giselle, Mr. Lonely, nga maklunak nga aging gaita. Sa anak a komportable a sumango iti katugangak a babae. No pay kasta, araramidak lata ti may parbeng, tapno awan may bagada kanyak. To'y pagayam mo, Rio. Agyaman pagayam Rio iti daytoy pakasaritaam. Daytoy pakasaritaam katagpaay nga adal, kadag iti naayat adumdumheg. Asaan ko maakwarta ti pagibasaran tayo, iti respeto tayo, iti pada tayo a tao. Akatala pagayam Rio, ituloy mo lata tinasayata pan nakilangan mo iti katugangam. Ti importante, awan dakes ngar aramidem. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Rio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.